Prvo ćete mi se predstaviti ime, prezime, funkcija. Dobro, lepo pozdravljeni. Jaz sem Branko Jurejevčič, sem župnik tukaj v Kočevju. Sad recite mi, nalazimo se ispred Katoličke crkve u Kočevju. Kada je crkva sagrađena? Koliko dugo? Evo, ta cerkev, ki jo vidite sedaj za mano, je stara 123 let. Pred njo je bila manjša baročna cerkev, župnija je pa v Kočevju že od 1396 leta. 1396. Znači bo dobrih skoro 700 let, skoro v drugem veku, ko bomo. A ne? Duga tradicija, Da. moramo priznati. Sad, ima li vjernika? Dođu li vjernici u crkvu? Da, naša cerkev je zelo velika, ima za 500 ljudi sedišče, tako da prihaja sicer manjši procent vernikov, ker je Kočevje nekoliko drugačno. Po drugi svetovni vojni je tukaj prebivalstvo bilo nemško govoreče in se je 21 000 ljudi odselilo in priselilo prebivalstvo iz drugih republik takratne Jugoslavije in seboj so prinesli tudi manj ali več vere. In tako da tukaj je, recimo, ta župnija je specifična po tem, da ni dolge tradicije pripadnosti župniji, ker to so zdaj recimo tretja generacija, katera tukaj raste, živi in mogoče ta zdaj malo bolj čuti to pripadnost župniji. Drugače pa vernost je kakor običajno v drugih župnijah, nič bolj ne manj enako po procentih, recimo tako. Ono što je veoma zanimljivo bilo i nama i vjerujem svakome ko dođe u Kočevje jeste jako dobra saradnja Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve koja se ogleda, čini se, najbolje u samom objektu koji je ustupljen na korištenje Srpskoj pravoslavnoj crkvi gdje je smješten hram Svetog Vasilija Ostroškog. Tako je, ta cerkev oziroma kapela je približno 20 let nazaj bila dana na uporabo Srpski pravoslavni skupnosti tukaj v Kočevju. In cerkev je, mislim, da je zelo dobrega stanja in objekta in se ljudje tudi lepo počutijo, ko imajo svoje bogoslužja noter. Sodelujemo z domačim župnikom oziroma popom Danielom. On pride na našo slovesnost, ko imamo, jaz sem danes tukaj pri vas na tej slovesnosti, tako da je sobivanje, recimo, kultur tudi pomembno za nek razvoj kraja v tem, da je dobro vzdušje, da se ljudje dobro počutijo. Sama ta saradnja i čini se utiče dobro i na same mještane, tako da srpsko stanovništvo ovdje jako dobro sarađuje sa većinskim slovenačkim stanovništvom. Da, tu se skoraj vsi poznamo med seboj. Tisti, ki dlje časa tukaj živijo, so si že dobri prijatelji, tako da je res ena kultura dialoga se počasi ustanavlja v kraju, ki je bil, mogoče veste, da je ta Kočevje pa gozdovi je bilo po vojni zelo zaznamovano z velikim trpljenjem, pobitimi, ki so v jamah, še vedno več narodnosti iz Jugoslavije, in to je vsako dobro delo je dobro za dobro ljudi. Tako da se sodeluje seveda tudi s tem verskim, lahko rečemo, dialogom. Tako. Smo si bratje in sestre med sabo. Hvala puno! Malenkost.